Ministry ya githomo ni yugite ri mutaratara-ini wa gutigirira mwana wothe uri bururi-ini niarumbuiye uria kwagiriire hatari guthutukanio. Akiaria kigomano-ini kia mathukuru ma andu kiumbe, Minista wa githomo Fred Matiang'i niathiite mathukuru mothe ma andu kiumbe na makiria maria makoragwo mari ma iguru muno mambiririe guthomithia arutwo ao mathomo ma Githweri na history. We inspect all of them next year with a view to ensuring that even if they are international schools, they are operating within the regulations that we have set as a country. I insisted last year they must teach Kiswahili. And they must teach Kiswahili. And just for the avoidance of doubt, I mean they must teach Kiswahili on a curriculum approved by the Kenya Institute of Curriculum Development. Matiang'i niathiite mathukuru macio makuruhanie ruhonge ruria ruramataga mitaratara ya mathomo KICD niguo marumirire mutaratara uria wagiriire. Looking for some tourists to teach our children jambo hakuna matata, that's not Kiswahili. Nao arimu aria marithomithagia mathomo macio no muhaka makorwo makinyanirie ikiro cia kamiti ya kwandika arimu TSC. Kuona thukuru ici ni cia andu kiumbe na ni thukuru iri kirathi kia iguru muno, kiuria kinene ni hihi thirikari ni kuhota kurehe mathomo ma history na Githweri mathukuru-ini maya mwaka turorete. Tukirora megie mugomo wa arutani a university, atongoria kiama kia arutwo kosu ni moritie thirikari gwika mituki hari gwetha kihonia kia mugomo uria ukoretwo githi na mbere uria uthararitie mathomo mao. Ona kuri oguo ni mokirire gikundi kimwe kia arutwo kiria gikoretwo gigitia cikaro na andikia mohoro makiuga matire na weigiriruku o wothe wa gwitia cikaro icio kuona matithuritwo ni arutwo kumarugamirira. Ngiribotera Kameme TV, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Kamau.